Karikasi channel link ba program Christmas makeover. Kalak kaner kti ban le isin ay nakabenta ka way kalong ying kabadon hamar bisu dong mau benda. War hadian news nambala ay ka jirap ka channel kam shimla klat ikani kalong ying. Henry kalalej ban jingo biang yaki hakini gisingi baladem. Ban ong no ikibriu ki bangam mde ya bangada itu na dum swa lalong sia kumbang supen hab mana play na benang sai kan ka yeng mo adu kibriu na na snor ku dalango lot bakumno phala ban yo maroi mo ngim kibriu bom itu kumno pai itu kumno yaki ngaro ngong am tipsu lese kan ka dei lemba jong no jing pasio bana jrong mo tharai ngong ngaro yaki ngam itu kia ngaruh ke itu dengan nang susah kan ban ongyan nongan ai kublai mo ya kan su ai kublai kelum ya barok khoi kiba dan kedilang hang ni mo Laban kedau hang ni bahaka Christmas makeover araja kadar ka yeng ikong da frosa lingkoi ka long ka way ni ki yeng ki bara sha jet ban pinchna de ka way par ka yeng ka bathamai Ikong do frosa ha ketika por isu bella de ka basyo mau ha ka way ni ki jaka syo mau ka badan ha mau ngap Henry nadu ketika por wat ha preng ka jingdung kurau khau ila pha school ki khon jong i men step ila khi ban shat ban tiu ki khon syo bakin let school Ondela one school ki khon pan na ka jing let school step ki let on jaya la ka kme sya ka jaka bella Dona preng ki khon red ki bayarap kam bella ka kmeru ha ba ki laj Hakani ka jingle jingo jongi la la bei kong da frosa mentai la nang kiyo ha ka yo ka kot da ka bai la wai dukan no ha mongap bande ki mar khutia mutia ilai thu ba kani ka kam bai trei menta ka lai rap shibun e ka yeng jong i pem ki perlok be susun ai ki ram di iseng ibarat ngasu yo na kerja na babla tengah pan na i tu trai dukan i ai ban song yang ngasu ngu ben ba ngayok hau kun tu klem klem bai wai klem i ai ban kamai jak po nang tu yang stunat kan ngasu ngu ru blai bu pli kan ne kalat klenti mo kamet ru ka aram Kawai kecing yo ru kalai per kenyarang la bat ban kesan kabam bat skur kun langsung kala mantap men suap ngasu bela tek syukut bet tang bat ibam tentang lade porsi beskur ngala panram na ki breu ngasu kendet tementas ya ngala yo ban pelang nang tu kat ban lade thit kot ka ban lade si beskul tu ngala stenan si ben mentah Ya tu baik tengah nang banong makan no kalut nama ngatit bet sentit school. Ni kini pelikiran les pentit kat banang yo nganang pentit, kat banang yo nganang pentit ngam nang su ban kain. Tekat bakin dalam school bang ladap. Ikon kentai jong i ibaha kapor ba pensionai ka Rikasi channel idang syong ha ka class 4 mentai la day ban yele ki exam selection test jong ka exam matric. Ki aur ki khon chenrang jong i mentak la lej bella bar yarap lem ye ka yeng kasem. Mentali kelanang hek kelas nono ngelanang ikan dojeng esbon nama lono ba mahaban perkat bakin am setenar kin ban skut no kumbakut kini ke bahe tangkal matrik kilakut saya semua ong no ikini akwa kin ban kiu kham secerong mo tip ngala am la namar kejing tep kelanang hek kejing lut kelanang bon ta tengah masuk banong ngala nam la ngaso siya kenduk jinge namar tu ibela dang bentuk selection ta tip winlong balong ki bahe rongam tip i la ban pendep su ban ong lupa ngala tengam not mo dese terang ba kwa ban kesan ki hadu ki ndak kendeng ngatrang ngada kwa hiru na du nangkong ya ki bahe ru begini imat kila itu ba kami kam la skut no
Wadi ka yeng bala penshna deka Christmas makeover ikong da frosa mentai lanang penbah syu kum ka reling bar kiwe nga su penlang knet kat batam na ibai school ibai kot kun nga pensyo ko ni babu san po man batam te labun nek snem ka kalang ni repair da kinar kenden Kay ka bakham sku tanat shushu ka long bay ni long me mentai la ruban kan show shi spot ka man lau banai habang. Pila yo snow kana kubor baba badan jing it jing sok ba jing kerman kani kasi you know ben im lakha ki oma jing sop kan wan happy la da pinga ki sai kum sai te rao ba khom ka bor ka je